жерден бир жаштардан бир жакшы спортсмендер чыкса деген ойдо эме кылып салып берип атат да. Алтынбеков Айбек деген агабыз жардам берип, ошону демилгелеп, ошонун иши боюнча бүтүп атат Кудай кааласа. Эми бул жерге ошол Абдырайымов Көкчөгөз айылынан ошондой эле дагы башка жактагы жаштар ким келгиси келсе, ошол жаштар келет Кудай кааласа. Эми болуп көпчүлүк болуп, жаштар болуп, биримдикте куруп атабыз Кудай кааласа. Эми 1-2 жумага жеткизбей бүтө эле деп атабыз. Кайрылдык эле Айбек агабызга, элдер жаштар биригип, жаштар уюму кылган. Ушул спорт зал керек болушун жаштарга суран ушул салдырган, ушу айткан сөзүбүздү четке какпай салып берип атат, жардам берип колунан келишинче ушакты ынтымакташып ушу жерден балдар чыгарсак деген Кыргызстан желегин көтөргөнү жакшы, ушундай бир эме Кыргызстан желегин көтөрө турган ареналарга апара турган ушундай немелерди кылып атабыз, пландар. Şu biz ayılda yaşarız şehirde. Bizgeri svetler çatak bolat ele, içine svet ölçüp, janıp, bir şamal bolup kalsa, dağı yok bolup kalat ele. Ana hem şu Aybek'ten inimiz var, her şu bolup kalat. Şu baldarlık gelişip, bizge jardan verişip, svetleri koyuşup, bütünü berişti. Şu baldarga iyi gelik işlerinde. Ben solu tınbası bal çakalar. Svetme su boş gitti yaşadı. Ansız yaşadı bol boydu. Su bolsa, svet bolsa, o şerde kamilcan balık dışarıda yaxşı yaşa olur, ansız yaşa kıyım lazım. O stolbalarımız вообще kıyışık bir memleketler boyunca. Buna Kudaya şükür, buna yakından beri buna şu bala Aybek, buna jarda çok jardan beri bu yerde. Bırak balanı Kudayımızı koldosun daima. Buna svetlerimiz on oldu. Жолдорубуз оңолуп атат. Жылыш Кудайга шүгүр жылыш аябай чоң. Былтыркы жылда караганда аябай жылыш чоң быйыл. Биз аябай курсамыз. Эл курсам ушу баладанчы. Бул балага ийгилик иштеринде дайыма. Bizde Svet Slavi boçuda onu ayıldan ötkünde. Pastansa kışta haligi eme rubinlik örtönüp ketçile. Az bizden hem bundan faydalanıp bunu жүргүздү. Az bize jakşı da Svet. 15-20 yıldan bolup kaldı da yaşaganыбыз. Oşo narka ayıldan bunday tartıp algan elekti. Ana bir yılda bunu stolbalarda Aybek'e koydurup berdim. Oşundan Svet düştü da Kudayga şükür jakşı ele. Bir çoğun transformatör bolsa bari bir köşebizge 30-300 uy köçen alıyor. Biroq bölünüp buna bizden o deputatımız Aybek rahmat şu balaga çoğun rahmat. Anken ona bizde transformatör alып kelip mына яктагы 40 uy 45 uy отдельный буларга transformatör коюп, мына столболорду орнотуп, мелерди тартып, жардамы өтө жакшы, көп мындай. Slovaç kiçine kayılı, nestandартныйлы, жаңы kухня kurup, komplekt kılıp, stollarымен bardığını verdi. Bir meseleler özü, köp mektepke gerekli meseleleri çetişke jardan berip atat. Bul özünün deputatlığı halında jakşı bizge işlerini жүргүзүп berdi. Bunu ayıllarımızga şagal töküp, bir yetişpegen yerlerimizge liniyalar tartıp berdi. Hazırkı uçurda biz Muruntan elin nakaz berdik ele pastansa kurup atabız. Kudağa kalasa yakında bu elektrik pastansandan подключение kılıp elge svetini jakşırak oluşuna jardam bolup da.